Nagi si a fè makak di yo gran flanè pase. Mwen depi yo tak pa gran flanè, pa kapè la mèm. Pa vin kapè fason mèm. Mwen sa ne. Te men gen defon mwen bien. Eske mwen fè jav mè? Non, mwen fè jav. Mwen da espete sa. Se ka nou peyi. Oh, vous savez c'est d'abord. Bonsoir. Oh, yo, on va y conseiller quand on espère. Yo. Ou gen de bel tou la koutou la. Mwen chè, de bel bagay yo. Mwen fò gen ta wè sa. I gen bagay la. An pil bagay. Yo, si tu veux dans ça yo men. Sa ou yon? Menaj yo mwen chè, mwen defon mwen kapè defon mwen pwede sa ou yon. Menaj yo? Oui. Oh, ou se lo gen de? De. Men fò gran flanè pou fè sa mwen fè a. Ye vwe? Oui. A jem bagay fane yon. Mwen de ou pa gran flanè la ale kwa la mwen chè. Gran flanè, Bagay depo nan pa men bagay gran flanè. fane. Men gen bagay. E do ken bagay fane. Mwen konen gam kele ti bredjin malade mwen konen li gran fane. Mwen cheke ti bredjin wè vini la. Ti bredjin apre tou le de nan. Apre mi gran flanè. Ti bredjin apre tou le de nan. Apre. Apre? Oui, Mwen apre. kwa mina. Mwen mwen Apre lakam. ti bredjin Mwen cheke ti la bredjin. gran Vini. Ti bredjin apre tou le de. Mwen se li ki gran fane. Mwen ki gran flanè? Oui. Ebe mwen apten ti bredjin Ouais, la. malem kwa lakam men. Mwen chanje yon. Ti bredjin, ale kwa la. Ou pa yon gran flanè avin kapyo avin di gen bagay. Gen bagay men. Chéri, kote ti bredjin e kan kou mwen vwe. E ba fwa nou E pet. pa sa, ti bredjin. E ba fwa, e ba fwa nou. Ti bredjin. Ya ou ban nou tout sa nou bezwe, e ba fwa. Ma biye ba sak fman, blan mi chè di m deranjè m kariman. La vin ti kon sa, bagay. Se, isi men mese, ma wapon nek sa ou men. M bat aprete la, no? Tout bon. M dan de yo kesyon de ti bredjin. Mwen apten mwen kesyon de ti bredjin. Mwen fwa mwen mi raka la. Gade ti bredjin e vini fwa. Mwen nek sa ou ka kon fwenay, men aprem. Sali. Bonsoir. De la. Pose. Se ou ti bredjin nan? Se mwen ti bredjin nan, mwen tap di sel pa atan, bay, weman bay, di kon sa ok, ou get de bel gen fwa avon, wap se bon jan joye. Depan le mwen chè. Wap se bon jan joye men? An pil. Yo, gena mwen de pale de ti bredjin malen men? Ti bredjin malen? Ti bredjin malen sa. On e ka fè di ide an pil win like, ma fè ide an pil win fè, kote mpa se fè ide win men. Kit, wap fè it ou ba vina konkret la, ou pa mwen sa demotem ye. Mwen konen neg la ki blode, a yi pa bezwen manche, pou yi pa di pou an yon fwe. Pou yi pa di pou an sa, wap yi pou an la? Oui, ma pou an, e ba yon apre ma pou tou le de, Ebe, ti bredjin. Mesdames, eske mi se ban nou tout sa ke nou bezwen? Oui, ban. E vwe? Oui. I ban nou l'ajan? Oui. I ban nou tout bay net? Afeksyon net? Waw! I kon gen je bay ba pose nou, pou mwen se eske mi se ban nou tout bay vwe? Eske mi se kon fè nou vini avan? Non. Non, non ba kon e bagay. E vwe? Men mi se pou kon fè ti bè foun nou tou? Non. Pou kon gen jan jan. E bi mwen mèm nou san pi fò, oui? Nou san pi fò? Nan son pi fò. Oui, nou san pi fò. E mèdam nou mèm moutre nou prèv. Oui. E bè, avanse mèdam, avanse mwen moutre nou prèv. Fè di sa ti bredjin tap di a e vwe? Mwen moutre nou prèv. Wè la, mwen demoutre ose mwen ki jan jan kat se ya. Mwen demoutre mwen bay la. Mèdam, wè la, mwen la le la, mwen pase nou yon pa yon. Wè mwen fè ti bè foun. Sa nou fè la. Yon pa yon. Ebe nou kite fè nou ti bredjin. Yon pa yon. Mwen demoutre nou kote mi jan jan. Yon pa yon mwen fè ti bè foun. Wè ok, mwen komanse la avan. I'm feeding nigger popcorn.